Hello, TUNI KUKI News in Vezose na bonza venlim ni kit no vin TUNI adinga video ni na ahita in TUNI hin petrol poma bom kise lut zia petrol pom hi indefinite na ki kha ding ti zo apart tep lova ki kha ta ding hi ti a Meitei gam sunga kona thupon ki mo ho hin sei huitin chole NSCN-K YA hon NSCN-K AM ho hi anabulu UVIN mini KAPLIH UVIN mi khat akitong khai ti jong hi mo ahin hi chi thu ho het thiam na divin TUNI a hi chom kim thei pe na hin sei hitin chule TUNI hi 9 January 2026 a hi ta in TUNI in jong hi chi ti ta lova jong IHOU gam sung zenga jong po na thil tam pi a umen hi chi ho jong hi agang theilam pe na amopo hi chi lang kai to KISEM kaya CSO lam kai hon ivet suidi wa jong avela temna ahung kine inomin hi ho jong chu in seo hitin tu hin amasapena Meitei gam sung Bisnupur district sunga petrol pom khatna hi bom anakisep lutnin hi chi bom chu anapo za na hin la koima akitong khapoi ti hi mu a hi in hi ji a hi tu le tu a hi petrol station ti chu petrol pom ho anei ho hi hoita ki ho to wa to a hi owners ho tilhen anei ho ki ho to wa phat tep lova hi chi petrol pom Manipur sunga petrol pom ho ki kha ding ai tai ti a hi thupon a hin nei ta vi ti hi mu a hin hi ji chun mi tampi hi lungling lau gamova TUNI a jong chu Meitei gam sunga petrol pom ho chu ivet na hi le gari niau cha cha hon jong a gari sang a len zo zalkin ti ring ha ei chi petrol thun na ding bom ho hin ki pu vin hi ta chu mun tina he a do zing of ti ho jong hi mo in a lim niau khat i mu theine ti vin hi chawai ga velo hen a khen khat chu gari nei lo ho jing in jong hi ta hi zalkin ho hi ki choya Thao building ki choya hi ta hi line hi ki goal jing dan wa hi in TUNI ha a Meitei gam sunga petrol pom ho chu a bon changkein a thal kang ke vi ti ho chan ge jong hi thu ki mo a hi in hi chi chung chang thu hi phat masala ya jong chu in a sei ta win petrol supplier owner ho hin ti chu anei ho hin mahazon ho hin masanga patna memorandum governor hinga Manipur governor hinga jong hi anapi lut no hi tain aji chu ama hon ana seina wa chu Manipur gam sunga adi se na Meitei gam sunga petrol pom ho hi aphat chengin su boin ka umovin aphat chenga bom hin ki se khum dinga hi gi na kamojing oven a chang le hi chi bom keu hi lovin thal to ki su to in aphat chenga hi eisu gen thevin demand ei ki bol jing ke in ke hon hi chi ama ho demand ka pi deu ham a hi lo le mi pi dinga thau ka pi deu ham hi chi hi agang theilam pe na government in ahin ngai to lowa hi le chun hi chi petrol ho he abona ka kha de wa hi tai ti a he masanga jong thupon ananei saw a hi in ahin la hi chi to bang thil so ahung so sang pha na chu state government ho hi gachewa hita cho an lamon kit nova hi chi to bang hi talo ding a hi ti a hi an phone do pi wa shutdown an ball got ho jong chu hita cho phat tep lowa hi an chon kit nova Manipur governor pa hi nga jong hi memorandum an ji wa an pi lut pi wa hi tain a hin la TUNI chan ge ya hi chi to bang ama hon akitip na bangova petrol pom nei ho owner ho hi phateta aven bit zolo jivin jing ni ho apana hi aphat teblawa ki kha ding ai tai ti ahin ahi le TUNI Bisnupur district sunga petrol pom khana bom kile lut na ajong chu police on investigation anabol na wa chu
CC camera ho anavewin ahile mini hi gariniawa ahung lei honin akang ni ho ahi ahung lei honin hi ta chu petrol pump khana hi bom ahin le lu novin an zam pei pei veti ahi in ahin la a petrol poma bom a le lu no wa chu petrol pom zong akang pon a bom wang chu a poi ahin la koima zong akitong kha poi ti chu tuni Meitei gam sunga petrol pom chung changa het thim na diwa niau cha hin phon theu hin tin chule tu hin Burma gam sung Myanmar gam sunga jong hi naga ho jong tho a hi in hi chi naga a ho hi NSCN-I kona pot do NSCN-K tia kimin vokin wa hin hi chi NSCN-K ti ting la chun naga ta ho hi ji ta chun na NSCN-I iti ting la chun Manipur gam sunga tang khul holam kaina a hi in a hin la NSCN-K ti ting la chun naga ta ho to naga le na ho jong hi zaw a hi in hi chi NSCN-K ho hi masanga chu NSCN-K ho bo hi ana mo a hi in a hin la hi chi NSCN-K a patna hi anazam do ki nawa NSCN-K ti ai kimin vo hin ama ho hi aphat na khat hi thingnoi dang aphu jong le amin dang hi aphu de kit povin hi chi ma cho aphu wa aban la chaina langa hi kiti ho am kiti ho hi a leader ho min a hi kinen ni ta chu a chom ma hi kit wa hin a yon het no wa chu a hlang pia NSCN a hi het jeng wa hin a hin la NSCN la azong hi lamkai chom kito lo tampi ama hola azong hi ai hi chi akito lo holoi NSCN AM kona anazam do holoi hi NSCN-K AM ho kona anazam do NSCN ho hin NSCN-K AM ho KM hi agabuluvin hi ta chu thal aga kap na wa hi mini anakap li vin mi khat akitong khai ti zong hi mo ai kinen ama ho jing zong hi kito lo hi ti pa chu niau chai het thein diwa Burma gam sunga naga ho ki kap to na niau cha hin jaw sa wa hi in tu hin Kampopi district lang hin sailawan Kampopi district langa zong hi security force on man cha ho hi hol do ding ti a hi to gon anei jing wa hin hi chi operation combing abol now wa man cha ho mat do theina dinga to gon anei na wa hi zan hi a jong chu kimu dan dung zuya chu pumpi thum ti ho ai lawai la thal KISEM thu 303 khat hi ta chu magazine za chom to hin anaman do ve ti a hin hi chiwa akoi ho hi cho se hi kemando a hin alang khana iga het thei diu chu Meitei gam sunga hi center force on nasata combine abolwa state force le center force ki tho a hi aphat chenga thal amat do jeng ho het dewa hi in a thal keu hi talawa a thing noi ho chan ge jong hi amat do jeng ho hi in a hin la e ho gam sunga hi khuti ta operation jong hi umbi se lo hi in aban le hi chi ho hi Manipur police is join na lai jewa Manipur government is join jing na lai jewa chu hi chi police station ho ajong he pressure aphat chenga hung a hin ke ho lang si in ka bol win nang ho lang in ipi na bol ham ti ho hi aphat chenga Kampopi district langa jong hi thupi na hi jep ji a hi za chu hi chi ho hi avet sa na dinga ki bol a hi bowi ti zong chu iga he thiam theine di ho le ho ki ka he thiam theine di ba iga se wa hi in a hin la hi chi ho se hi police station na summit ana hi tai ti pa chu iga phon do hin tin chule tu a hi igam sung inam sung wa ikine na pe no khopi sung lam ka khopi sunga jong hi ivet na hi le tu din mona hi za zonga umin a hi lawai le tu ni chan ge ya Christian state khat Meitei gam sanga jong kho zo a hi chi to banga khamna theya ilop ho pa hi za chat om le jengin
hi chi a video ho jong hi ga beleu chun hi chi wa video hin kap iso pi pau jong hin phate ta a hil chet na ai ne hin chi wa to ho hi hi ta hi kai hlang dunga jong hlang phung ta a hi ta hi dam doi ki kap mo wa lo changa ni wa hi ta hi no mei chapang ate a khangin jong a bon cha amu so ke wa hin hi to bang hi igam sung inam sung ei ho Christine chate chen na khatna hi chi to banga hi khamna theya ilo mova hi tai hlang phung tai zalian ta sa pau hi tu a hung khang tha ding ho dinga hi I chan ham khatna hi chi ho a kona inspire hung hi a gen theina a hi lo le ni le cha di lo tampi a hi ne do theina diu tampi a hung umi ti ho jong hi mu a hi in hi ta hi KUKI CHATEN ikine piu capital dinga jong I got no a hi lawai le I chen tam na pen khanu lam ka khopi sunga jong hi chito banga hi khamna thei bola freedom ta a zalian ta ilian sa pau hi chito kisam kai NGO hi hen a hi lo le CSO lam kai ho hi hen hi chi hon ivet hla lo ham tu ni a hi chito banga gen thei ha sat na ito live hi ta kham thei bola nom ta zalian ta jing pau hi ivet na hi le chun ho pathin ho chate chen na gam dinga wang chu kilom lo hi ti jong hi mi pin I het thein dewa in phono hi in kampo pi district lang hi alang khana aphat na khat chu koi to bang ni sane au ma in sunga anu apa thungai lo au ma hi le samsa hon amat tomowa rehab ma a het lut nova heta cho rehab jong ama hon hoi ta vet kolwa hi le mi atam zo hi aphatai kiti thei a hin la lam ka khopi sungai athunei dinga ki tamin a area tamin ama vaipo na hi chilang ama vaipo na hi chilang ti a hi ki hop jewa ipan khom lo voice khana idin khom thei lo jewa hi igam sunga hi chitobang thil so ho hi hi in tua jong hi chapang simlai ho hin achi su achi towa hi chi ho amuwa hi alung thimowa anu apa hi lo le a in sunga lung leilo na om ting le koi ham a building hi chi ho hi a hin building hi ji a cho a hi thea hi le hi chi to bang ho hi tu generation hung lung dinga chapang ho mit mu jinga jong hi I bol sa lo wa pha hi ti chu neu cha igam sung inam sung din mun ho hi chi to banga video hung ki bola hung ki siam ting len I line na asangin inam gen thei ha sat lai ta gal ineyu in le lo nei lawa mi izat ham khat leng waya aki bon ke pona khop se na tu ni a anu apa anga phateta hon hi chito bang thil a bolwa inam pi su se thei na ato ho hi ivet na hi le hi chito kisam kaya NGO hi hen CSO lam kai ho hi jong le hon jong tua hi tha jet kit nova igam sungu isim tup lo wa hi le next generation ho I chan hungge di hum ti pa hi chi din mona ko na hi ivet na hi le chun tu ni a bon hi chi to banga hlang phong ta a bol thei wa hi le next generation ting le chun hi chi sanga kho zo dugan dunga jong hong ki zo diu dugan dunga jong hi chi ho bol na dugan jong hong ki siam do mai the hi ji chun agang thei pe na pathin ho cha te hi wa hi le I gam sung wa I cha inaw hi chi to banga a ting le phateta in ave suidinga ki got na khat inei wa nga hi chi ho ve suiding momong iki got do wa pan ila pha no hi talo ham ti jong hi ka sei do no min hi chi ho sim phaleu hen igam inam keu a hi po in ama ho in sunga anu apa aso pi ho chan gei jong ki pa ding hi ti pa hi igelwa hi chilanga kisam kai hon phateta pan ila ki divin masan in kitiem ki no vin hi tu le tu a KUKI CHATEN KUKI zo council in adin pijing kei hon Manipur government formation bol na a pankala lo dewa hi ti hi aha ki sei ma jingin national hi hen international hi zongle hi chi hi hoita ong ki sei ta in ki pa le jingin KZC chunga jong ki pa thu I sei win
KZC te in tu chunga pan ahin la awa governing council in meeting anei na athu phone anabol na ho hi tu ni chan ge a hi ku ki chaten kidin pi a hi in Meitei ho chu ei that chimit dinga ki go a hi win hizi chun ama ho government sim na ke ho ka zaw lo de wa hi tia ki chin ta I phone do pau hi mi pin phateta I chi pi wa hi le tu ni a news ho bang chu iga sima hi le namdang zat dang ho jong hin KUKI le Meitei wang hi a cheng khom thei a hi ta po KUKI hin athum hi api diwa lom a hi tai ti ho chan ge jong hi comment za chom chom ke mo a hi in hizi chun kanami te ho pathin songin it ei ho ki song lovin pathina kona tauna phateta anei hi tin ilam kai ho in jong 13 ni ting le thu a hin tan diu dan a hi lawai le pan a hin la ding dan ho hi phateta a I tauna wa I het nova ilam kai ho in jong tu ni a hi chiwa a phone bangova hi a hin din pi jingova nam pi hu do a hung pan theina di win jong ama ho ding in jong tauna neyo hi ti ti chu a chaina ai ga sei theu hin tin tu ni KUKI news mang cha news them cha update hin bol thei ho hi chan chu hin tin tu ni KUKI news in ve a hin ngai hlo zo se na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen KUKI